फुर्सतगे बैनुं कोल्मा हुरमा मिदुनिये लिबिफवा wawarenaki koba Allah subhanahu wa ta'ala ittaqwa weringe wahaka bayan korawa kirit Qur'anu ga wahi korawani innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin hama kashawarun timan ilaha taqwa weri alun wani timan ilahuge niyumatuge goti suoruge mati weri wenwa suoruge tawge itage dashon fen arutan hinga hinga hori suoruge tawge ebami honnan Allah subhanahu wa ta'ala devvi ni'matal libi libi wahaluk ebami honnaki duniyege hayatuga ihsan terin kamuga ebami honbi e ihsan terinaki kobakan ege sifa bayan karaw Allah subhanahu wa ta'ala bayan karawani kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ebami honnaki ebami honge nidi gellu alafa Allah subhanahu wa ta'ala ge matin hadon kurma teduwe namaz kurmi honne wabil ashari hum yastaghfirun adi yafahuga ebami honge veri ilahuge hazratun faafuf samayde denne vemi hon subhanallah visnala regandu teduwe damanamadu kurma fahuga wes Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun faafuf samayde denne mi faafe koggene none me olani kiye enames ei wagutuga wes Allah ge hazratun faafuf samayde denne wan lobete akhuna khatunne alugonu mennan Allah subhanahu wa ta'ala mi devva mativeri ni'amai akhiratuge me ni'amen hoda kan ebbes warakam masake kurevetane nufene ehnamos duniyege alugonu men libengen bodo ni'amate nuwate wazifa ada kurmattaka alugonu menge nidi du kolluma fohuga nidi gelluwaluma fohuga heilagen ebadeve Allah subhanahu wa ta'ala mi devva mativeri ni'matun mahrum wani bodo abajeveri Ramadan mahuge mi mativeri duaswaruga mi ranuge furusatuga alugonu men azuma kandalanvi miedum feshigen timanne ki Allah subhanahu wa ta'ala kiyaman terumagotun regandu dama namaz kurumuga sabitu wala mihik erun meho kamyaban assalamu alaikum